Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kanag iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga rod ti surat, ti pagkasaritaan ni Ruben nga Napoluan, trabaho. Dear Manong Nemi, nagsakit man nga awaten kendinggen riknaen manong. Numakangig kay tinasakit nga maiturong ka. May sa karpintero, padre di pamilya. Adaan akong ti asawa, iso ni Olivia, kendi giti duwang anak mi, Manong Nemi, ngagbasbasa da lang iti elementarya, Danelia kini June, Manong. Nukasta nga maistambayak ket awanin ti pagtrabahuak, malpasen ti makontrata nga pagkarpentuerak, paggubraak akas karpintero, maistambayak. Awanin ti may gatang ti bagas. Awanin ti may gatang ti sidaen. Kakaasik kam to ng mga remedyo. No, agbayad kam ti electric bill. Ti pagbayad mi ti kasera, man. Ket no kasta nga mangan kami, Manong Nemi. Konanto, ni June nga naudi. Nang, kahit ko pwede mangan, amat sidakon, naibos mo ten. Anak, husto na ta nagbibingay tayo. Sikaman ngamin ta inibos mo. Nagimas mo ngamin. So nga, nakan na sidakon. Kahit ko pwede mangan, so ang glabayak. Ngayon maumot silakon. Manong Nemi, numangig mo ti anak, na kahit na may timangan ngayon maun sidanan. Kahit sikat ti ama. Kasla, sikat pagdasalan ti amin. Kunan tumaten ni Nelia nga inauna, sige ading, alam latan dato'y kagudwa ti sidak, japan pa naibos, umanayan kanyak nga sidak lang ti digo, ti sinigang. Ito tumaten di manang na, ti san na pa naibos, Manong Nemi, nga si Dana. Iti kapsat na. Thank you, manang nga. Thank you. Iti tuloy tumaten ni Jun ti mangan. Naglenga ngamin nga mga ni Jun, Manong. Buntong. Ay, agan anos kayo anak ko. Tanang arod. Awa manin trabaho ti amayo. Kunan tumit ni Olivia, Manong Nemi. Dinantumat kami ng mutag panunot. Anangan din na mo panunot ako na, Olivia. Anong samlatan ti kinakarpenterom? Kasla ita. Nalpasen ti inaramid yung nga balay. Ket na di kontraktor yo. Aw matpete na kasaga ng isublat na nga pagtrabahuan nyo. Nga ipatakder na. No mapangkat sa bali construction. Handa kamat alain na. Tahang kamat amapan. At siyempre, igam na kamadlata ni engineer. Napyo kumamad nga tuloy-tuloy lata ti Adam pa makontrata na. Kaysa po. Hinto na maibos ti bagas ti pagbagasan. Anang tumanin ti isaang tayo. Mabanak tuman aguutang, nakababain. Iso nga, Ruben,
Usaram ka di ata panunot mo. Agsalukag ka. Mang panunot ka di mambaling nga pangawartaan. Kat araramitek mo. Nga araramitek. Naging ka lang ti karpintero. Adama ipasada dita nga tricycle. Di mo amot agmaneho. Di mo sinusuro. Kinuri amom, aw matlisensya. Ano pa, timabalin mo kung mapagsaidlanan. Karpintero ko, kat aduman di karpintero ko pa nagtatrabaho di abroad, di Saudi. Api nga di ka ag-apply. Pangalak ko nga rin pag-apply ko. Kitag-remedyo tayo, Tinaskan kat ada ambisyon mo nga mapanagtrabaho sa bali nga pagilian. Hindi, sennaay ka nga sennaay. Adaya, maitulong nga sennaay mo. Di ka mabain. Nga awanin ti sidain ta anak mo, kadagsapol ti sidain na. Tanang harot, kasan ka ba si mo dati linutok? Nagpipisyan tayo lang. Inted pa iti banang nan, dati pa nakabaagi na. Tapos saan nang bisin, ti akabasat na. Dati ako panunutem, Ruben. Dati ako panunutem. Agbisin di kita anak mo. Agbisin day amin. Mga sinapo Diyos. Dahita ka manin. Sana tayo babayaan na po Diyos. Nanaro kat mapantay makikimgimo, mapantay kapilya. Sana tayo babayaan na po Diyos. Tayo tupay, tumatayab nga saan nga obra, agbiyag tupay. Dadagat pagsasaop. Umuna ang agtrabaho ka. Sakbay nga kaasyan na kawano makatulong na Apo Diyos ken ka. Kaya nagtatrabaho akmet. Iso na lang tamay istambayak. Noong pagtrabaho kaya noong pagtrabaho mangkita ka sa bala klase nga trabaho tapos na magbiyag tayo. Laos to nan. Mangipwede di anak ta. Kitayat na mangigta. Amon da, dagiti anak ta. Adan panunot da. Di gamin dyan. Nga niya nanang. Marigrigat tayo. Agbisbisin tayo. No, maminsan, kasla saan makompleto ti talong panangan ti, diba, sangal daw. O mapapalak nga ron kada kiti kaskolaak nanang, o magidam. Magidam ta sao ta inoodi nga anak mo. Kitsi kanilya, di ka umapal ka digri kaskolaam? Nabayagan nga saan kayo ng isibro. Numabang kayo agbasa, magbag na kayo taong pagplete yo. Sapahin nyo lahat agriing, sapahin to agrupwat. Aglinglingit kayo ito nga dumanon di eskwela. Nung recess, break time, awan to sa rin yung igatang timirianda. Awan to pa itibalunan nyo, na po itulay ng agdadata, kaya na tayo nakabungon nga asin. Kurag, ay, ala, panunutom, Ruben. Di ka mabain nga dikit anak mo, mapandang eskwela, mga andan to ti aldaw, asin to ti sidaenda. Agtrabaho akmet, napas nagak ti trabaho. Ipatpatid ko ti trabaho. Wen amok dayta nalaing nga karpintero, napintas ti trabaho. Ngayon ti problema, awam met trabaho, numaibusa, numalpasin ti trabaho. Mga sinapo Diyos, saan natin maybayan? Dayta met akang kanayon ti pagsasaok manong naimil, kapot na mamatiak. Ngano ikamang mo kini Apo Diyos ti amin, saan nakabaybayan? So nakastoy ti mapaspasamak manong naimi, umadayo akto ti ayan, ti pamilyak, mapanak to iti suli. Agtamedak to, ngagkararag. Diyos ko, mamatiak kada kayo. Ngadda ka, nga saan da kami nga baybayan. Itadyo, noon yaman kasapulan. Kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Pacheck. Nga saan mi nga pakadanagan, noon niya, itikanan mi intun bigat. Kaputad da kamang tin. Tulungan da kami, Diyos ko. Amok nga amuyo nga nadalus ti puso. Makaarami dakman kadigiti basol ngem saan ko arin iran ranta.
gapuanan laing iti kinarakup ko, kas may nga tao. Ano gutek, ngagbasbasolak, kadagirisang ko mapupuutan ng maaramid. Yang patsek nga mo yung natalos ti puso, ken kararwa. Ikarikarigatak, ti agbalin nga nasyat nga padre di pamilya. No payagpatinggak lang ti kinakarapintero. Awampay balay mi. Kasantulang roden no, agbasan ton ti high school ken college di gitanak mi. No awanin ti trabaho. Arig na awanin ti paunag mi nga tarawon. Ngayon pa-check, Diyos ko, nga saan na kami nga baybayan? Saan na kami nga baybayan, Lord? And thank you. Kabigatan na manunay mi adamang sapsapul kanya. Yung baga ti asawak. Aday din, tigidanak mi dya eskwela. Agsagsaganak mat na mamarag agsapul ti babaling ko nga. Pakakitaan iti oras centavo lang. Sino makasapul kanya? Ni Sir Ruben. Na? Ni Sir Ruben. Natakaruba tayo. Sir, ano? Katsak ti Ruben. Ay, pa'y masusurot, haramide ko. Tamang panunutak manin, no, anat, mabali manin nga, isaang sidain, no, aldaw, ganito no, Rabi. Ni Brother Henry, di namat, Sir Henry, ko nakit, brother, ko naman. Ay, dati, pastor, nga mga idadauli ta kapilya. Kawan, no, pastor ko naman, kat brother ko naman na tagkakapsat tayo amin. So nga makatikawak na duma, no sir ko nak, dinakayat, brother, pastor no nak, dinakayat. Una, tagkakapsat tayo amin. Nga ti ama tayo, kidnapo Diyos. Agkakapsat tayo, so brother and sisters, nga ti ama tayo, kidnapo Diyos. Nalalang, kasangwanan. Nga may kawak, matlat tama nung name iti mga hawag kang kuha na ti sir. Sir Henry, tugaw kayo. Brother. Ay, Brother Henry. Damag kong istambay ka nga awan ti pagtrabahoam. Tawang peti kontrata ay kontraktor yun. Kasta nga rod, brother. Sapsapulak nga rod ti pagtrabaho. Abag sunay. Diyay kabarbaro nga kabilya. Kasapulan na ti panakbubadana. Bubadalayan ti mabubadaan kalpasan na makumpleto ton. No umay kay ti kapilya, madlaw yo naka-open na pala bubadaan na. Kasapulan nga mabudaan, may kanti bubada, tapos saan nga napudot dugas ta nga agimong tayo. Brother, sikaman ti alak kamay sa. Ako na, brother. Bale, talo kayo no ka. Sikan ti mangidaulo ag sipod tamok nga eksperto ti panagbubeda. Nabaya ka kami ni ti kasto nga trabaho, brother. So nga, mabaling kong ikari. Nabintas ti panakaaramid na. Basta lagi di atag tungpal mat di baling nga kakadwa. Wen, adamat knowledge di gitoy. Ang awang kasken ka. Sikat din dinahambagan na lang nga carpentry. Carpenter, ko na yung brother. Ay, carpenter. Medyo naisem ti asawak manong nemi ti dayta nga nangig na. Dan pagtrabaho ano bigat. Ang manong aldaw nga taray dyan. Nungas ka sa nulay nga kat umabot ti duwang aldaw. Nakaw. Duwang aldaw. Di dua aldaw lang ang sweldo ka. Dua lang ang aldaw ti sweldo. Sa bagay, napyan tumanin nga dahil gatang tibagas. Tumbigat nga rin dada. Sige. Tumbigat.
at ang trabaho iti duwangal daw. Napintas nga materyales manong nimi dagiti kapkapet mi. Kung nangarod ni Brother Henry, amom no balay ni Apo Diyos, masapol nga special na pintas digiti may kapet maramid. Gusto ko na, brother. Yung turmigat malpasan. Nalpas nga agpeso ni tigabigatan na manong. Apo, talaga nga nakapinpintas. Perfect. Tulaki ti mga daydayo to, ti panakabubad ti kapilya tayo, brother. Well, brad. Kata ay banta ni sister nga panakahera tayo. Daydad na hindi kiti sweldo yo. Amoket nga nanginat sweldo. Brother, balay ni Apo Diyos dito eh. Pagdaydayawan. Dahil pa nakasuldok, brother. Edad ko lang nga ka abuloy. Ay, sigurado ka. Brother, para kinahapon Diyos. Nagtrabaho ak, nga saan ko pabayadan, panagtrabaho, taparang arot kinahapon Diyos. Kaya da kayo nga rad, ay, masapul mi, brother. Masapul mi. Kaya dapat si ka, Ruben, ang masapul. Masapul mo, brother, dahil pa nagtrabaho, panagserbik ba't ang kinahapon Diyos. Iso nga saan ako napabayatan pa eh. Ay, good. Ano, sige. Sige lang sikot ko nam. Okay? Dika doon nga rin dikit sweldo yo, ay mabiglang, brother Ruben. Taada ito't kumatlaking ka. Delatas, manong name. Delatas. Dang amin mang sup-supply kada tayo na ito. Ket gabot ta sa mungin nato seldom, alakat alam nga rin ito. Ata para matla ka rin ito. Kasapulan. Kaya na dapay gatas. Para ka dugito anak yo. Dapay Milo. Kape, asukar. Cupmate. Kaya nagiging dilatas. Nagkabunsat abroad dito yung father. Ay, brother. Awain. At nagiging paano mag-sponsor ka na tayo di abroad. Nga nagiging matlayang brothers and sisters tayo. Nga agipat patulod, agipak package. Kaya di mo magabaran nga da kaming access man-manage kapilya tayo. Iso nga, ilan may kada kayo. Yan tangin sa moment nga inawat na dyan sweldo. Kit no balorak na ito, father. Ay, brother. Di, adadumot na ito. Sa amon nga balbaloran. Basta alam na ito. Ta na ikarya para kada kayo. Ito sumang patak dito balay manong nami intanggaya nga dagos ni Olivia di Imana. Sweldo? Sweldo, sweldo, sweldo. Sweldo, sweldo, Ruben. Hindi sukit sangwanan naman ng name iti duwa supot. Ano na gito'y? Iso. Ana? Ana kayo sinulduan ni brother? Intan na lang di nga dalatas, kanda gito nga, groceries? Saan ko inawat isweldo? Haniya? Tako na, titrabaho kat para kinahapon Diyos. So nga pahang ko pabaybayadan. Apo ni kamutin. Masapol tayo ti kwarta. Amo nga masapol tayo ti kwarta. Hangkagong ungatan na kasta. At abaluran man na gito'y. At ado nga amang ti baro. O ano nga masapol mat nga mabaling nga ilako na gito'y. Ngimsidaan. O saan gatas, kape. Isa doon ngorten kwarta. Mangala ka na. Kada gito'y. Tayong ka ilako. Ay, yapo ka na ya. Maunay ka matitik na dagmal mo. Ano sa ko na? Dagmalak. Katalagamit. Abi nga di mo awatan ti kwarta. Baka no inawat mo dyan sweldo, nang tadpay lang ni brother ka na gitoy. Dadagit, agapong iti abroad. May bunong matla ka na tayo. Maunay kan? Pangalan ko rin ito pagbayad kuryente. Pangalan ko rin ito pagbayad ti pakasera. Kan balunan ti kita anak ta. Dati-dati mo't nga di mo ikan kwarta ida. Di ka lang kwarta ba o mapapal dalat ngawang kwarta na.
Ket nga bali. Into bigat, agbalon danto kada gito. Spam, kada corn beef, dilim imas, ngim ti asin. Na yun talaga hindi ka paunay ka mo ten, Ruben, di ka malag puro pampanunod. Paunay kan, nagpaunay kan. Gusto na ka din na ya. Di saan ko pa nangalit ti sweldo kit na ipahay kini Apo Diyos ko naklang harugan. At danto naktak ka na supapak na. Dal na ka man. Naisem manong naimili kita anak ko, idimangan kami. Oh, wow! Wow! Naimas, ti si datayo, naimas. Kabutas siyempre. In prito manong naimi ni Olivia, ito orila talo nga lata. Iti meatloaf manong naimi. Nagkapan na di kita tatang. Nagaboy ti kapilya. Ay dato ka diti sweldom. Piduangal daw nga pa nagtrabaho. Saan ko inawat sa kwarta nga sweldo. Ngiminig ka anak ni brother di katagitoy. Ado. Kaya dapay katas. Ang dapay pailo. Dapay kape asukar ken. Ditoy. Kape mate. Nagmayat. O makitam. Bakit? Appresyarin na kita anak na ditoy. Kwarta't masapol. Kwarta. Sa nga baling ako kwarta amin, nanang. Basta agbalon kam to intong bigat kastoy. Nagmayat. Naistambayak manin manon na iti makalawas. Tano manin. Mapanak itayan ni kontraktor, ni engineer, awang kanupay. Magruben, no, masapol mo trabaho kat at mangayap kang sa bali nga kontraktor. Mabalimot, di ba? Sungurot. Tano adan ton trabaho, mabaling nga matapulawatan. Ngim, awan timayat, sir. Awan timayat. Awalat karubay yun, tan agpatarimaan kumawan no agpalagda. At ang atamat. Adamat, sir, ngim, dual daw mo lang. Dinapya. Barbarang normal paston ti kwa. Negotiation mi na ito. Adatalong target ko nga kontratayan. Tuloy-tuloy yan. Makatawan. Yung inton ka sir. Diyak pa mo inton ka basta pagod niya ta kay tulayan. Ngayon mawan tinauray ko manong namiyag, murmuryot manin nga sao ti asawa. Agkuti ka! Kinakutkuti akbet! Ay, pulis mo. Olivia, agur uray akbet ket, tigrasyang ited ni Apo Diyos. Urayam sa pulam! Sa pulam sa mong urayan! Saan mo masadagkan ka sa mong sa pulan? Ketuan met. Paunay ka ten, Ruben. Trabaho ka. Wan ang umawat ka niya kag trabaho, urayam Paunay ka ten. Sika nga ron, damay tultulong mo? Anong takuram? Damay tultulong mo? Naglablaba umaawat ak tilaba. Iso makagamak tisang kabasit no kawarta nga may gatang ka hoy, patagbabayad man ng tip, kasera, into bigat, kasanon. Saan na tayo nga baybayan na po, Diyos? Naita ka manin. Nagpaiso na tayo bagbagam. Ni kumaapo, Diyos, at imang tet kang katitrabaho. Nga tuloy-tuloy, nga saan ka maistambay. Nagbutang ka kumamat nga sa huti kasta, Olivia. Unit kasto nga biyagan. Sila mula ibagbaga nga, babawi ka, no? Api nga siyak tinaki asawa. Talaga amit. Ay nga man, napikor, itat maramid ko. Agasawatan. Napika kumamit na, no? Dagpay lang kursunada kanya, kabak lang, takitaan, panawang kayo. Silawan ko man yapot, Diyos, na panunod mo. Dalamin. Imahe manen ni Brother Ruben manunimi. Brother, napintas agad adamag Napintas nga damag, Ruben. At di manen naskan nga matrabaho di kapilya. Kita hanga di kapilya at di mo matawatin ti sweldo. Ano nga, brother? Gayayam ko ang amam mo.
nga imay ti kapilya ket dinaydayon na ti panagkabubada ti kapilya. Sinarudsod na, nasunod ang trabaho, kadimbaga ka. Idatta, kaya't nakaalain, ngagtrabaho iti pasdek na nga rest house, beach resort. Tuwan, mangipasdek kayo kadigiti cottages, ken kastamatan panaka-hotel, deta nga beach resort, function hall, restaurant. Dakil nga trabaho da ito eh. And may sakka di kiti adag trabaho, brother. Kuna ni madam akit no talaga nga madlaw na napintas ti trabaho, sikat pagbalinan nga panakapurman. Ket no purman ka, siyempre nangarot sweldo. Nangato lang nga roden ti sweldo kas karpintero, saka pala purman. Di okay. Napintas no kasta, brother. Nutingor, ayan, dati ibagbagam nga madam, ni Madam Susan. Agrobot ka para ito nubigat, irobot mo kiti gamit mo, ta kuyog tanto nga mapan. Sadya laon yun. Iti baybay sadya eh. Amumotin ti laon yun, kat may isa ka di kitay dayawan da ayan di kita pipintas ng beach resort, han? Nagpeso dito ka ng brother. Mangurugi ka into nubigat. Kuyog tanto. Ano di kita naskan nga itugot, brother? Di kita gamit mo, di kita rementas mo. Ano yapay? Baka no, kasapulan nga, nagbalo na ti bagas, hindi kita bakan, takas na rami dami no kakit. Pagtitipunan mi, ang problema ini na makamunto ni Madam Susan no kasano ti aramidan na no, ilibra na amin, tamay kasay to sweldo yo, ay sudat mang pakan kada kayo, mga pamirianda, mga aldaw, libre pa pagganan nyo, ti rabi, kasi dyan. Akit na siya no kasta. Di wari no, ni sintabo kat awon to tiko, naglagyan ti bulsa, at agkuyog tapay, brother, nakagplete, na. Okay. Awmat sa bali nga gatangam, awmat bisyom, di ka matagsigsigarilyo, di ka matagit inom ti arak, di ba? Di awon ti paggastusan. Libre mat amin, merienda, pambigat, aldaw, kat pagrabi. Dito lang nga, brother. Sabon ko nga pagdigos kong paglaba, pag-toothpaste. Padasab na tayo mangitugot na gijaya. Ang mga nunadjet sa nga libre. Hindi makapanawan ni Brother Henry manom nami. Naisumot manin ti asawa. O makita. Sana tayo nga baybayan na po Diyos. Alawan. Ngaminton malpas manin dayay. Hamangin pampangunutan nga malpasin na. Adanto manin. Dato ti pagkunaam nga talaga nga sana tayo nga baybayan na po Diyos. Idi, nagtrabaho ak ti duwang aldaw di kapilya. Hanak nagpasweldo. Abuloy ko datan para iti aramid ti Diyos. Ngayon nasukatan mo't lang kada iti dalatas kan grocery. Okay na? No mangipaay ka, at dun to di kita sublikan ka. Alawan. Kahit gabot ang magustuhan ni Madam Susan ti trabaho, pagbalin na ka-forman, nang atot sweldo ti forman. Diba? Kahit baka kadag sweldo akong mga ipauit ko kata kayo amin. Baka no makagadagan ti barong arawatan di kita nagta. Kan awan ti problema ti panagbayad ti bills, ti danom, ti kasera. Kan dadu mo pa. Alala. Para makita kung kwenta ka mo't ngamin nagbilbilang kan tibik at sampay na pesaan ti itlog. Kasta ni Apo Diyos. No mamati ka kang kwa na, namnamaimlatan, di kiti blessings na. Nagasaritak ang mismo manunemi ni Madam Susan. Ruben, Madam, amom,
Ti problema ket no, sa dinno ti pangigastusak ti kwarta. Apo, napiapi ka na kayo, madam, tayo problema yo. Sa dinno pangigastusan yung kwartayo. Nga makatulungak. O, awan trabahom, magipasday ka kiti house ko, sikat inayaba ka mangidaulo ka kiti obreros, di nakatulungak. At paggastusak, matulungak pa kiti awan trabaho na. Agbaling nga negosyo, dadya pagpuunak, manay na yunan. O, adan tumanin aramatek, ken pagproblemaak no sa dinot pangigastusa. Abay katawa ka. Pati gayam di babak nang kaskada kayo kat adalata problema yo, madam. Kamu na. Problema minus sa dinot pangigastusa miti kwartami. Oh, nakikita ti pintas si trabahom, iti kapilya ket kayat ko, nga kastamit ti pintas, di kiti magapuanan. Magapuanan nyo. Kaya nitulog yung kanyak ti amin, madam. Kasporman. Kasaritak di kiti obreros, di kiti adda ti babae. Ibagag kadakwada, di kiti nasken na aramidan da, tapno di kastagat. Napintas, ken alisto ti panakaaramid, ti beach resort. Kinasaritak nga ron idaman ng name, dinamag ko na asino, digiti adda, na asino digiti panagka-liberal, digiti maso, digiti piyon, ila pinaglalasing ko idaman ng name, yung sinot mason, sinot kadwa karpintero, sinot ti mang trabaho, digiti panaka, maramad welding, plumber. Kasi tinanamin ko manong name tapno amok, no asin tirumpeng nga pangyasay naktanyaman nga trabaho. Kaya ba't namang rugrugi kang pailaeng manong name pundasyon, iti pan naka-hotel, restaurant, ti beach resort. Dahitan, amin-amin kami nagtitinulong. Anda da kiti gondaway manong name nga madlaw ko, da kiti kakaduhak, nga dari kiti agtatakder. Kagasgas na dati oras. Anda na kiti kakaduwak manong naming kasla adu ti panawanda nga agina na ngem ti agtrabaho. Ngem ti mamayag no kakit pagunta kita, Brad, nakainanakamat siguro. Sige, ituloy mo ti obramon. Dapat kiti kung dawin nga break time ti 15 minutes, pagbalinan da nga 20-25 minutes. Meeting at tumatin nida. Kakaswag, brother, please lang. Isyak nang ipakumitan ni Madam Susan dito yung project. Tila pagpakasik ka na kayo. Trabahuin nyo kumatios itong oras. Adamat siyampot pa na ginana. Adamat siyanto ti panag-break tayo ti aldaw, panag-break tayo ti malam. Awang kumadigiti agan under time na mabalin. Please, di ko mataktakawan ni Madam Susan. Anya ti kahit ko sawan, hanyo taktakawan iso na. Susuldon na kayo ti usto nga oras, ngem ti panagtrabaho yo, kurang. Sanggadi? Dadano ko ati ko natin nga panagtakaw. Kasi tamat digiti adda ti gobyerno. Adda digiti maladaw. Nga sumrek, sa balin tumat aramidan, nagchichismis dan tupay lang. At ado ti makonsume da, nga awan sa serbina, ngem ti panagtrabaho da. Mawatan nyo ti kahit kasawan. Napatek ti oras. No amano nga oras ti panagtrabaho, dayta ti aramidan tayo nga panagtrabaho. Trabaho kakadwa. Trabaho, napintas nga trabaho. Alagat mapagnakam kumatno ka, manong nemi di kita tadtuma. At damat latari datanggan ti ulo na. Nalpas mo ka din, Brad. Dati trabaho. Nalpas ko, Brad. Nagalisto. Kapag nalpas ko, akit agin na ako na. Tanalpas ko ba't mabalin mo matagtrabaho ti sa baling. Tapno, makonsume mo lang Diyos itong oras. Mabalin na katulungan dito. Makan.
No kasta nagsweldo kami ti per week manong name. Ti Domingo mapanag mantukan iti sentro. Tapno ag ipatulod ko amin nga sweldok man. Adamat telepono manong name iti karuba mingad na mabalin na tumawag ak mantukan sa diyan kahit ko lang makasarita ti asawak. Mano, please man lang, karuba, ayaw mo man lang malisit ni bakat ko, sarita kami, please. Mabiglaeng brother. Hello, Ruben. Naawat mon. Naawat kon. Kasta ko ni tiragragsak na kita nagta. Kaya na kita sweldo, siyempre, i-budget mo, no, masubra, idulin mo. Agurnong tayo. Tuloy-tuloy kang taleta. Siguro, maabot dito ti kwa. 6 months. Oh, makatawan ko nga. Tuloy-tuloy ko nga. Numalpas minto na ito na, baka no, adan tumanin pa obra kada kami ni Madam Susan. Mayat man. At least, saan ako nagproblema, ti pagbahid, kada ti bills, ti kasera, hindi dumapay. Mapunpun no ti pagbagasan. Ken, makagatang kami matangantay, karne, kasi jay, ikan, kaya naging magustuhan na kita anak ta. Dumaten din, nang isibro damaten, sapatos pa yan, matak pa yan. Kituin, no adalakit trabaho, tuloy-tuloy di amin. Ada pa lang na. Kanon to nga tanga, sante nga kaskasera. Isongar nga gurnong ka. Ti ornong, para in case of emergency nga, pagkasapulan tayo, dagsakit ka na tayo, sabi ko matawan, aganda dumapay yung pagkasapulan tayo ti kwarta. Kahit no, awan tayo niya man na pagkaskasusan tayo sa bali, di ada mo ornong no kang igatang tayo ti lote. Apo, pangalan tayo nga na lakang nga lote. Santo di ba'y patakder nga balay. Kung kunada nga ron nga karpintero at asawak, nga mawon ba't bukod na nga balay. Imuna ko mga min antibalay, sakbay nga nag-asawa ta. Nakarpintero ka nga ron. Dumteng to ti amin, Olivia. Saan natin nga baybayan niya po Diyos? Intuloy mo. Ang mukhang kasanto man ang tibagam, saan natin nga baybayan niya po Diyos? Kaya talaga man, di ba? Han natin nga baybayan niya po Diyos. Basta lagi di, agkamang teken ko ana. Aging ka nga na ring pasminti amin manong function hall, hotel, restaurant, dikiti cottages, yun ang forming nga cottages manong name. Landscaping, panakaalad na, nagpintas. Hindi, tagasarita na manong name ni Madam Susan. Ruben, Madam, nalpasen. Maigo na rin, blessingan to into ni bigat, a big party, masabol nga da kay amin. Di ka hanggang to nagtrabaho ni bigat na nalpasen, Madam. Wala, saan kayo tumatang susulduanan at nalpas ka ro. Ngayon mo matender kayo ti house blessings. Di pa nagka-open, grand opening dito nga beach resort. Adun to nagito umahing customer, tagapot na damdamo, 50% discount. Ano to kayo sawan, Madam? Dagiti umay nga aggupa ti cottage, wano ag-check-in, wano mampan ti restaurant, kareta nga aldaw, intun bigat agmalmalem nga 50% discount. Apo, adot umay nga, Madam. So nga nakasaganan di kiti empleyado. Kahit into bigat, at dan tumaangin nga sang kapasita programa, kahit masapul nga adda kayo amin. Nabaling ka di nga yabak ti pamilyak, Madam. Kawa na. Abi ka di nga saan? Tapos makita dapat no kasano pintas ti gapuanan nyo. Na narunakan ka. Da kami amin, Madam. Nagtrabaho ka amin. Imamom ka di, nga, imo na nga nang ipasdag ako iti CCTV. Abay di CCTV, Madam. Tapos no, makita, no kasanot garaw ti tunggal may sakada kayo.
amom, jak pulos nakita nga nagmatider ka. Sa mula isardeng ti trabaho no break time. Ito namang rugit trabaho. Amom pulos detay panagsardeng mo. Pamaniknik detay iti panang review iti CCTV. No pa nakadaado na kita agbat matider. Kit bang gusto akong kakit meeting ng ida. Kasi yamat man nagtungpal danto, diwan, mabaybay andaman yung trabaho da. Si kalaeng iti nang consume iti kompleto nga oras kanal daw. So nga saludarang ka, Ruben, iti kinapudnum iti trabaho. Iti kinapintas ti trabaho. Kastaag, madam, napateg kanyak ti trabaho. Gabuta ka sa pulak ti trabaho. Ipatpateg ko ti trabaho. Iso nga, gabot ipatpateg ko ti trabaho. Sa amang na perpekto, at least, napintas, ken mo gustuhan di agpatrabaho. Saludarang ka, Ruben. Nadamang pampanutak pa yung harot kwa. Malaksid nga kipasdeka kadigit negosyo. Numakita danto, tikas to nga pintas da ito nga beach resort. Damagin danto kanyak no sad no, ito nga maramid. Ibagak to ka, ibagak to nga sika. Di pa nakapurman. E no kas kasanulahing, mang bukay lakit ibukod ko nga panagkontrata. Kahit sika, di pagbalinig nga head. Madam, di mo kayat? Nga nagpakontrata kanyak ket spagunyan ka. Agpili kan tumatan kadigitay dating obreros mo. No sino talaga ti kayat mo. Makita mo tumat no sa sino. Makita mo no sino talaga ti napasnek kadakwada. Di mo alalain na ti talagang aling-aling trabaho na. Indun ka na mapasamag datamatan. Basta agun ni akto latakin ka. Manong nami tinawagak nga rod ti pamilya. Ta group what da ta umayda. Kasi tamo ni tinagsak na kita anak ko manong nami nga umay agsipod da beach resort ko napintas tagapot na siyak na rod ti porman ti panakaaramid na. Nalagsakan mo ti asawak manong nami. Tap no makaliwaksay. Dimteng da nga rod dito manong iti kabigatan na manong nami nagadun nga customer ti may at na angin nga programa manong nami aging ka ngiti agsaritan manong nami ni madam. Nagyamanak tanakapinpintas ti panangipasdekyo, panangaramidyo, panangtrabahyo kada ito yung pasdek ti negosyo. Da kayo nga nagtrabaho nang naruna kini Ruben nga panakapurman nyo. Gapoy di daytoy, malaksid kada di dakkel nga sweldo yo. Iti daytoy nga daw, nga grand opening daytoy nga beach resort, adda pa nakabonus yo. Adda iti daytoy nga sobre. Oo. Tunggal may sagada kayo. Ala pila-pila. Pila-pila. Nagpipila kami manon naming siyak ti adda iti odi. Siyak kumati umuna, at siyak nga ti porman, kinakayat ko nga siyak iti adda ti odi. Kasla pasturek digidi kakadua. Ngamindahan, iti madanunan ako manong nemi, naibos mo tanda di sobre, ngibon bunong na. Siya kun madam, okay na mo kasyakan. Ngayon sa amat sobren, nailasin, dati pa nakakukwam. Na ito'y, nagbangbang mano. May compare ka dagatay, imuno na nga sobre. Bariyan sa amat data, madam. Nagbangbang. Na ito'y, iti talaga nga bonus. Itikas kang ka anapintas ti trabaho. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Inyawat ko nga dagos iti asawak manong kediso pa lang ti panang bukit-kit na. Hala! Nagdakkel, puro sagsakari mo nga nagbangbang. Pakano?
Sa alang sang agasot na ribo na ito eh. Magitam ti blessings. Sana tayo nga baybayan niya po Diyos. Gapo iti napintas nga trabaho. Panang trabaho, ti panagtrabaho. Dahil tatakadakkel na nga bonus. Gusto sana ka mamati, Ruben. Di ka mamati kina po Diyos. Nakam amin niya po Diyos na ito eh. Niya po Diyos ni Madam Susan, tinaramat niya po Diyos. Tapno, dagiti kalikagom tayo. Aso papaktik ng bag tayo. Masupapakan tayo. Ang dakkel ito ng deposito ta. Para ti masakbayan di kita nagta. Para balay. No para balay, tinakairantahan na di. Para balay. Dagaken balay, house and lot. Ngayon mo manay nga ta. Kat nagginat daga. Kas kasera tapay lang Tana ito yung kwarta kat irantata para paragbasan to digtan nagtati high school ken college. No anyaman di kapag gastusan tayo. Di tam nga alain. Adan tumanin itad ni Apo Diyos kada tayo. Into nagkanid sa kita nagta. Alagang mangnamnam ako kinapo Diyos Kata na nga ron. Amin nga da kada tayo nagkapuking kuwana. Sino kung pagkakit sa bali nga pagkapuan na? Alam, ada ka sa bali nga mong pagkapuan na? No dakes mo't nga ramit na kita agapukin ni Satanas. Nga mo saan tayo nga dakes? Gabot anak na tayo mat na Apo Diyos. Idinalpasin data proyekto manong name istambayak manen. Hanggang ka po ada kwartato yung tapangko kita gistambay ka manen. Aguro uray manen no trabaho. Si kamot idad amin ni Apo Diyos kita kasapulan tayo ko na kita. Saan nga mo problema aging gangadimteng ni Madam Susan Mano. Sumre kayo, madam. Ay, pasensya kailangan di pagkasiraan mi. Dugaw kayo, madam. Abay, yun sa't kadwayo. Jay driver ko. Panaka-bodyguard ko matin. Dahil talagang, madam, no, amuda nga baknang kayo, baka no, kidnapan na kayo, no, hold upan na kayo. Saan na kami nga baybayan niya po, Diyos? Amon na siya at katipadang nga tao. Panagserbim deta iti Diyos. Saan na kami abay-bay na po Diyos? Saan ka di? Akasamat bang mangikuking ka? Gusto kayo, madam. Di bakit mo? Olivia, masapol na ka ni madam. Dagiti anak yo. Adadit eskwela, madam. Agas kasera kayo. Uwan, madam. Bale. Idadan ti asawak manong. Ada inrohan ni madam itibag na. Tulbek. Ado nga tulbek. Isakot ko kada kayo. Pangusaram iti tulbek, madam. Dinamag manong name ni Olivia. Tulbek day taya. Dato ti gate. Main door. Digiti tulbek, digiti kwarto. Tulbek di likod. Kenda dumapay nga tulbek. Balay. Wen, kaputa, malaksi din na tinted ko kang kaidi nga bonus. Bonus ang kapay, iti house and lot. Iti may isang subdivision, iti hasidag ditoy. Amo yung siguro dati nga subdivision. Sa pulan nyo lang data, keychain, iti house number. Awan pagdanagan nyo, kompleto na jay. Ada sala set, ada parent TV, dining set, ken bed set, talo ti kwarto na. Talo, makita yun to. Dua di kita anak yun, di ba? Sa gasadan to ti kwarto, diyan master bedroom met para kada kayo. Ada kuryente dyan, ada parent wifi, nung makagatang kayo tumatan ti cellphone, taon sabi cellphone nyo. Saan samad nga napadag ka na kayo ti cellphone?
Ngam nagbalinto nga napategen. Agad siyempre. Agaman kami kang kamadam. Di Apo Diyos, tinumag nga pagyamanan tayo. No napintas ti trabahom, nadalos ti pusom, at adamet nga dumteng ti parapor manipod iti Diyos. Saan ko kadi ako naking karuben, na problema ti paggastusak ti kwarta. O, kasto ti raramide. Malaksit ka dagiti donasyon ko ka dagiti kapilya. Kumitkitak pa dagiti kas kada kayo. Nga kasapulan nyo ti tulong. Nang runa, no amuyo nga pintasin ti trabaho yo. Ken kastamaten, kang runaan ti amin, hindi pa nang bigbig yo. Ken yapo Diyos. Diyak na pupuutan manong naming nga naarakop ko ni Madam. Sa ako matlain sublat nga narakop ti asawak manong. Uri lang makasangit ti asawak itaragsak na. Idurog yamin ti agakar manong nami kastaon iti laglag tuaragsak dagiti duwang anak mi. Tatang balay iti dito ng pintas, nagmayat. Kaya turumbingon ang agyaman ti kinapod Diyos anak ko. Tanyaman na kasapulan tayo, ipaay na. Kaya, agyan tayo dito yung subdivision yan. Narigat di mapantod yung eskwela. Hanga bale, tadamat nun maitad ka na kayo nga kwarta nga pagplete yo. Saan nga kasi hindi nga magbag na kayo. Nagmayat, ang dumadlat tatagor oras sa diyang alugan nga mapan rumwar dito yung subdivision itulot na kami sa diyang eskwela. Uwin. Hala? Nagpintas din kami manang nilya. Uy, namo ka na pintas. Ang di ka una. Baka no. Ma-overexcited ka kita. Taka lang nga nakaragsakak. O dantong na paglastog mo ka na kita sa eskwela ka. Hamong ipalastog, anak. Madidag palastog. Awang kas din ako napakumbawa. Kit may bagak tumutin nga damatin bukod bing abalay, bukod tayo nga balay, nga at subdivision nga nagpintas, wala nga masambong ilas to. Ipakamo lang. Ito na pintas apa ng ibaga. Di pa nang ibagam to, kata amoyo, may direct classmate, mahabayin ka ni Apo Diyos, adan bukod bing abalay, napintas nga balay. And thank God, kung nang mas dyan, di pa nang ibaga. Di ba? So, mga, oy, dapat balay mo na, napintas. Amo yung magbagat kas dyan ko. Manang ilastog no ka na dyan, saan nga kahit ni Apo Diyos kas dyan, ka? Itultuloy yung kinapakumbabayo, ure no, makaraman tayo matente nam ay sa liwanuan tibiyag. Taday tati kayat ni Apo Diyos. Iti agdama manong nemi siyakon at talaga iti panakapurman ni Madam Susan. Kada kita agsasarno nga project na. Gabuta mo na nga napintas ti trabaho. Gabuta mo na manong nemi nga amok na siya ti panangidaulok ten yaman nga trabaho. Natudyo met digitiya inalak nga kakaduwak manong nemi. Iti dahi tama kung na construction field. Na duman-duman digiti papanami, depende na sa dinut ayan ti kontrata ni Madam Susan. Kaya digiti anak mi manong nemi. Makita mo tanang, nga naglupusan na, agsipod ta. Pintas mo tanang digiti rawatan da, kinapudno na manong nemi, nakagatang mo tanang ti bukod kong car service car. Nadapayan bukod mi nga lugan, pang pamilya, manong nemi. Nadapayan digiti naarkila, dagiti anak ko manong nemi nga para iti papanda pa nagbasa. May ada mga lakadakwada, mangitulod, adan tuma mga lakado eskwela, mangyawin. Kaya natamantan sang kabasit nga negosyo ti asawak manong. Nang sariping kami iti mini grocery, iti space ti balay mi, ta medyo nalaw pa ilaing. Isumat ti tumbrana. Kahit nangasawan manong nemi napintas ti traba, napintas ti panagbiagmitan. Itintultuloy mi, iti nagserbi kinapo Diyos, nagdaydayaw ken kuana. Intultuloy mi, iti kinapakumbaba, ken kinasiyat mi, iti padami nga tao. Dito nga rod, manong nemi, ti pakasaritaat. Kadagyaman naklauna iti anus mo, nga nangurnos, kalpasan nga insan kang ka, ti Teliena. Thank you, ti anus mo nang ibasa, kat sapay ko ma,
Tadamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarimingan tibiyag ka dagiti patak nga nagdengeg ka nagbuya, more power to your program. Ito yung agyaman nga pagaya mo, Ruben. Trabaho. No napintas ti trabaho, agad siyempre, trabaho, aramid. Napintas ti aramid mo, ket makaayayo kini Apo Diyos. Blessingan na kamit ni Apo Diyos. Thank you.